Vanoi gam tina kuki chate hozo sin bon chawin jingka pha thamul July ni simni Wednesday ni khuin zong jingka thuso ngai ki du hite thuso ngai taw hite Sadar sop sunga kuki CSO Committee on Tribal Unity Cotu in jing kho 3 July 2025 ni khu akimang ding separation day thu to ki sayin janhi July ni sim khat Tuesday ni khu chung thupo nan bolovin separation day ni khu July ni sim thum ni khu ting le Sadar Hill sop sunga kaithang ho le dukan ho private institution ho government office ho le bank ho zo si jong ki khading hitin het sa uvi chuchi shutdown chu jingka nidan gu ba ki panding nilhalam nidan gup chan chi hlading hi shutdown ki bol sunga national highway la athaile gari ho wang hup loading angai banga thaile dingin a het sa uvi separation day kin gun chu ama area chi a kitup ta aman chi ne ding le pha sa dan wa aman chi ne ding ven an het sa ven chule gamle na ma dinga namulim ta sa ho ta chapa ta chanu martyr ho gel do na a candlelight vigil zong ani chi ne ding ven an het sa uvi separation day kin gon ki man ni khuting le ka thang ho le dukan ho ahong anom jing ji chen tu chu he volunteer hon phata khul chin na hi nei dio check hin bol dio koi tawang dukan hong ki mat do a hi le ki liu sa ding hi tin committee on tribal unity hon a het sa taw vi Modbung gomsung 4000 mona an cheng dana ki sei Meilhei hon Kiphinna abolovin kuki hon ka chungwa FIR ebul khum vetin phomosa nau thu ho Phongdoh vi chuchi Meilhei Galjam hot chu tule to a gale to zin sekmai relief kema umlai to hidanin thuso ki muchun Phongdoh e Modbung 4000 mona Meilhei hot chen in khat cha jong pon sule in ki su set pele in ka ha khat cha jong puiti a FIR an pelu do hidanin zong Meilhei hon Phongdoh vi Sutia FIR ki bol hotcho Meilhei Galjam hon ananil kalovin Modbung 4000 muna ainmun lekha ho apudo uvin Modbung 4000 muna inmun anayu hidan thu hotcho chuchi Meilhei Galjam hotchon apot chen ho na pewin chule Modbung 4000 khumi hidan thu ho na Phongdoh vi ngale to ji a hichan ge he su gen theina ka thu nuwa kainmun ho hitia la mang pi ding agut ji wa ka chungwa hitia FIR ki bol hi apamor zing etin chuchi Meilhei Galjam ho chun Phongdoh vi mopon nei hon Galjam ho thu adi atan pi ne ding vin chuchi Meilhei Galjam ho chun ngen zong na bolu vi chuchi Meilhei Galjam ho chun FIR se yucho ki chi te na min pha po vin koin FIR su luna dinga complaint pi lut ham chule hoilai police station a chuchi FIR cho ki sun ham ti ho jong ki chi te in chuchi Meilhei Kiphinna bol ho chun an so do po vi Manipur Police on official ta social media handles la ho a report pina wachan zribam gamkai sung zairol pupi le uchathol khusungki ka la ho a search operation chi la pi hidanin Phongdoh vin chuchi operation chu July ni sim khat ni kho sunidan sameni le minute sam thuma ki pat sunidan khale minute sam thum chan chi la pi hin chuchi operation bol hola chun zribam commando unit sunga quick action team QAT hole zribam police so 7 IRB ho CRPF battalion li akuna sipai tam ta le 38 Assam Rifles son chuchi joint operation chon chila pi hidan zong Phongdoh vi search operation abol na wuchan 303 rifle modified kibola sniper rifles akisim do ni single barrel metal group double barrel metal li pumpi khat tear gas kap na metal khat rifle scope khat 303 mechang changza le som gate to 303 blank cartridge phabep le galman cha adang phabep manamando uvi Zani July sim khat Tuesday khochan Deputy Commissioner Bisnupur Puja elang bamin Galjam hochen dinga phubala le saitun khumuna ki sado prefabricated house vithana gani ye phubala chunglang kenel chunglanga buffer zone muna phailei ho atho theina ding wa phalna na picho isi DC Bisnupur Puja elang bam hi anahi Thailand Prime Minister Nunga Pae Tongtran Sinawa Train Cambodia lamkai ho an kheu pina phone calls an kisu thang kha anung chun Thailand gam sunga mi pi ho zo se lung phamo theile jing taw vin chudokil han chun Thailand Constitutional Court in Thailand Prime Minister nu cho Prime Minister Panmuna Konin an haisa taw vi Thailand Prime Minister in Danlemol anum sa ho suke in azui poitin Thailand Constitutional Court a zat son votha ana ana nei vin zat sagi in
Prime Minister nu thi mo chanwin Jasni bovin thi mo chanpun chutakilon chen apan munakunin an haisa tau vi Thailand le Cambodia hin gamgi thu akiboina sangta nei tawvin chuchi gamte ni ki ka akiboi naw chungchanga Prime Minister Sinawa train apan la an hochu Thailand mi pi holung thailo hiuvi Thailand Prime Minister Paetong Tran Sinawa train Cambodia to chuti gamgi thu akiboi lai ta uwa Cambodia Prime Minister Lui Khat Phona an kheu limpi achule tule to Cambodia President Hun Sen Phona akeu pina phone calls an kisu thangnunga Thailand called in Prime Minister hina kona na ka thau hi Thailand Prime Minister panmun loading chun caretaker Prime Minister dingin tule to Deputy Prime Minister Surya Zhuangrung Ruangkit an pansa tawvin chule Thailand Prime Minister an hi Paetong Tran Sinawa tre chunga khulchil na investigation achi thla jinglai ta hi Europe gamsung Netherlands government noya Dutch Defense Ministry hon tenghoi ta khat Rheinmetall airmine vehicle dia kimin vo Germany Rheinmetall hon asim do cho Netherlands government in Ukraine ti adinga teng somni api do dingo hitai chutawang teng hoi ta ho nei masapen cho Ukraine te hiding hitaw vin teng somni amu di hi chuchi airmine teng ho cho galmun frontline la ho a aw den atang den ho chule akitong kha sipai ho pui do ne dinga kisim hidanin jong ki seye chuchi airmine teng ho cho speed hatta hidanin akiseyen chule 4x4 le 4x6 ahina banin atol bay unmanned ground vehicle UGV hidanin jong ki seyen a driver umlo hila jong azot nadin mun khat cho asuboi umlo hila azot thungjing the hidanin jong ki seye chuchi teng chu kilometer sangle jani chan athai jovin chule chuchi teng chun thilgi ton khat chan apu zo hi chuchi teng chu electrical powertrain hi to thon chun Tibetsa agin kizalo hila zong gam helmun la ho kilometer som na chan thung zo hidanin kiseyen chule lamlin la ho agin kizalo hila kilometer zakhat chan thlaizo the hidanin zong kiseye Netherlands Prime Minister Dick Schoofen Ukraine te ki thupin Ukraine te chu military package chuchi teng ho chu api do na ban chun drone radar system zakhat apin chule drone cho na dinga dangka $90 million zong piding a good hitai Ukraine in chutobang teng ho cho kumkit sangni le somni legup kumbulang le amu pat diwa hitai Russia President Vladimir Putin to French President Emmanuel Macron in kumthum sung tabang akiu kha thon lo nungin zani Tuesday di khutsun nidan ni sung an akiu lim thlonetin Russia NP Kremlin in Phongdoh uv French President Emmanuel Macron in Russia President Vladimir Putin hingachun Ukraine gala Ukraine to ceasefire anei thon ding in anazolin sule Ukraine ten agam sung ho akiven bit na ding chungchang thu ho cho French government in ato sado hidan thu ho French President in Russia President Vladimir Putin an het sai galetul su be na ding samnale mo na omthene dinga Russia le Ukraine in ceasefire anei masat diunga hidan thu ho zong French President Emmanuel Macron in Russia President Vladimir Putin an het sai sule Iran gam sunga galetul chungchang thu ho zong se khom thlonin Middle East gam sunga chamnale mo na omding adi sa hlon dan thu ho zong Phongdoh thloni Ukraine gal hi hlumlam gam ho ji Western policy ho ji ungki pando hitin Russia President Vladimir Putin in hlumlam gam ho thi mo chani Ukraine gam sunga Russian ato pha naw mun ho Russia ten ato pha den diu cho Ukraine ano po wa hi le Ukraine government to ki ho na nei din ki chamding jong kho asa alo hilo hi dan thu ho cho Russia President Vladimir Putin in French President Emmanuel Macron and het sai thuso oi chan hin ki chai tai thuso ngai ho zo se na bon chawin ni khopha